Evropska prestolnica kulture, pozdravljeni. Ptuj pusti torek zaključuje se s pokopom pusta. Kurenti, ste kaj žalostni? Veš kaj ne, mi do zadnje minute vztrajamo, tako da dok je žur, no, mislim. Dokler je prestolnica, ne, in moramo to držati do konca. Gremo v gužvo. Tako je moja. Slučajno sem mimo, tako sem vedno oblečen, ki imam pač priprave. Tu v Primosi, ne vem, puno ljudi nekje, ne vem, kaj je to, kaj se dogaja, ti veš? Pusti torek. Danes je torek. Danes je torek. Jezus, službe mogu iti. Kak je recept za pustni špricar? Dober deci vina pa malo radenske. Vsak pustni torek je pravi žur na Ptuju in tisti, ki jih danes ni na Ptuju, zelo vam je lahko žal. Poglejte travnik, travnik je zacvetel.